Tuan-tuan tahu tak, saya dulu waktu muda lah, umur saya ingat dalam belah-belah tahun lah, belah-belah tahun, lapak. Saya kita cerita dengan lapak. Bila lapak tuan-tuan, saya balik tu dekat kubur Cina semayang tau. Kubur Cina Karangan dia semayang, dia letak buah limau. Cina jarang jarang letak. Dulu lepas letak kan, saya tak tahu kat mana perjamuan apa, saya tak tahu. Saya balik, saya nampak buah limau kan, saya ambil, saya makan. Tuan-tuan berani makan tak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan berani makan tak buah limau? Buah limau, letak buah limau, saya ambil buah limau, saya makan. Saya makan lah kan. Tak ada rasa apa pun. Orang kata kalau balik hantu rasuk, tak ada rasa apa. Saya makan, saya balik makan kan. Kemudian bila saya pergi mengaji apa semua kan, apa saja barang permujaan, walaupun benda tu halal, buah ke apakah, setelah dipuja maka haram kita makan. Setelah dipuja, walaupun buah tu halal, maka haram kita makan. Fikir, aku dulu makan dah. Aku dulu makan dah. Tak kisahlah buah lima ke, buah apple ke, selepas dijadikan alat permujaan maka haram kita makan. Tapi aku dah makan dah. Tak ada apa pun. Dia jamu, tak kisah dia jamu datuk, dia buat apa, puja lah tu kan. Haram kita makan. Tak apalah.